Hello, welcome to my YouTube channel Sarthe Vlogs. Ini vlog banang tumpan cumangkan sina paklang ponikpo. Borgang cumangkan non kebar puplo hempen voksong tu borgang road tamena paklang ponikpo. Dambom lo don tum kecil kan gitu lang dunin non tapi nani tum pan thema sini yang tung lah lo nani tum jong sin ni channel kelang ceng lang bote channel bang subscribe dan non laten itu jong selang chan bote like non laten sharing non along ano pala dunji po atau na dim kela pelo borgang itum non nambom lo hello pik dak hoksongorong pen borgang an pala jipute full kilometer kreterok ando non tum namomolo lepo kasi chomkan na paklang ya fansin itum bor ipon pon anpen palang mi ye fan ke nambom lon tu leda po non minit krepo biring ko ilote nali tum tek pon long po tum nambom lo Kalau keluar paklang monta nah pelang lo dam lo non lo apa ya kelapa ya di bawah dambom lo nali tum kilang long nya pan dan der lo dambom lo kile lo dambom lo leda po dambom lo
mulai di depan Baklang juga. Hah? Itu di hall, jadi dapat. Jangan secok. Kata lemah. Hah? Kata lah.
รอบด้านหลังนี่เป็นแบบปลาที่ไหนก็ตัดไปแล้ว
dulu. Dah makan. Oh. Dulu bawa. Saya bawa orang muda tu. Adim bang nang le cito don tung. Senang bang kecik na paklang ponek bang konpen. Kecik pen cito nang lang tu non. Tapi nang itu panen thera mang cito ni kang tung lalo. Nang itu jong si ni channel bang kelang ceng lang prote channel bang subscribe non. Tapi dalam aku tak bertam non. Telepon. Apakah? Kita nang sana kok. Yo, jangan lupa ditong vlog lo. Oh. Bye bye. Enjoy yourself. Dak lo dim ni don tung. Tumang rapela Nang jero licit lo. Nang ponik non. Sebenarnya abang main get lo. Nang per benapak lang podik po. Nalang dunik non. Pinang lir. Heng pinang lir jo don tum pinap kanti. Pinap bang kan lo hitong elo. Bang nak. Nang pini bang mungkin kok mek don tum kan so pena pot mau wis nang liren ti lang pina bang sekan piji pina bang dirong dung po Ang litom dah lagi bete bang kami thang chem thang chem chumang kan cem chumang balang tu ding non